akagaruka. Umukobwa rero ikibazo umuhungu yagize naco, umukobwa yamuhamagaye amutwara ahantu muri bare nziza vure muri VIP yitubwiye, ndavuga ati wana hajya nanje ntwaye yuko bigenda kose ngomba kuvyemera kabisa. Uri kurangurika ubona ko hari uko twugira nyibeta nahariye sindahavuze ko nta publicité ndiko ndakora, no kuvanga mushikanyeyo amugurira buri kintu cyose, aramubwira ati rero ikintu gihari, ndabizi kuri kurategura mariage, ndabizi ko iyo gahunda yifise, ubwo bimeze gutyo rero najewe naragukunze kandi nibuze kuri iwacu ugomba kundungura ukangira umugore kamumbaye mbaye. Urumva bijemo niki nitegeko. Umuhungu rero aravuga ati uyo mukobwa mfise ndamuhebe. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Mwaramutse canke mwiriwe, ndabaramukije ku bwanje nyene nabasha kuvugana n'iki nije mbanje kubaramutsa. Tondo cyiza cyangwa umugoroba mwiza bivanye muri wese aho ari n'ibyo aharereye muri mu kazi kamisi yose, cyangwa ntabagorobeje gutwika nk'abandi bose, dore ibintu bikomeye cyangwa nyene kujya gucorisha. Hano bajya bacoresha bavuga mu gihe gishize baravuga ati Yohana umujama akavyuka amapema agiye gucoresha kwa Ntuza, bavuga ati ko bigenda ko ndasanga ataravyuka atarayamara. Bora gihe uja kwibata ku muhungu umushita akamubwira ati bana bro je nyene Yohana ibintu byaye ikibazo ko yari amugize na deni, akabwira ati ahubwo ndayahaye umuntu mukanye. Arabacama rero bateguye akuvyukira utarayaho umuntu. Ugira agira ati ejo nayari ejo nijoro. Ninzitwazo zimwe kugira ngo wikure bikunda ngene hari ukuntu mugira, ariko nanga abantu mucoresha buri yare si sawa. Si sawa cyane kabisa. Ariko naho rimwe na rimwe ariye bango mukavuga ko bigenda kose hakuniga n'ijambo tumuribwira umuntu akuniga ari we, avuga ati hako ninda kumva kiniki reka ndebe nibe tarakwana kabigende okay. Yes, ni jewe rero turi kumwe ne Joseph Uzayimana cyangwa Jeff Wizo cyangwa sibijyanye n'ibintu naje n'ibikingo bya bizo bihumba zino ni mpamvu babizanye n'ibi bintu, ariko ndeka tubyemere gutyo ko ntabwo tuze abantu batubatije babahaye uburenganzira bwo kubatiza abantu n'ingorane. Yes, ni jewe rero turi kumwe kuri microphone ya mbere kuri Tarsis Hope Ministry TV. Mukanya muzanye bana FM twabwite no kuri FM yitwa kuno twabwira ati kuri Tarsis FM Chameleone FM yaradutengusha umuvandimwe birangira dakoze shaho narinze ngo ngiye kwiga ikigande ukabinakiza ndababwira ati katonda yebazibwe bana birangira bagati nko biki najya bavuga ngo ndashaka kubana nk'abo ngo njagala sinzi ukuntu binwe ndabihibye uco bibazo bitwa ndayishimira rambati kuva ari ikampara ni ibintu bisanzwe mbona agenda bivuga ukuntu bimeze neza. Rero tugarutse ubugira kandi mu biganiro byacu nkuko musanzwe mugenda mubibona, abadukurikirana murabizi commentaire zanyu rero buriya twatego turazibona, kandi kuri twebwe novuga ngo buri mabitagaragariza umuhate mugira mu kudukurikira, cyangwa se uburyo kingene mugenda mwitanga ujya mukurikirana ibiganiro byacu mukavuga ko bigenda kose tugira icyo tuvuze. Comment zanyu turazibona, nawe yo gusushura kwira bakicecekera, ariko tuba twabibonye, ariko nyine ubundi nawe dusangiza ibyo wasobanukiwe cyangwa se watahuye abadukurikirana, sibyo binabaye ngombwa nawe utubwire ati kano gatopike tukazanye nga tukagakorera ko ibintu byaba biri oji nabyo nyene biba bigize gute bigenda bidufasha. Ndamutse n'abatandukanye mudukurikiranye cyane, harimo bamwe banaka tuba dufise tuba tugira tubona ngene bagenda bakubita tewana mubikora neza cyane bantu b'Imana, muri abantu bacu cyane. Rero nababwiye ngo tugiye kuba twinjira mu biganiro byacu biri ku buryo buri officiel cyangwa se ku buryo bwuguruye, buri wese ashaka kugira icyo ashaka kuvuga. Haba bo turi kumwe hano ngiye gusa nkaho ndababereka mu kanya mwende mushaka mwamaze kubabona aho tugiye kuba turi kumwe, tugiye gusangira ikiganiro cyacu muri umunsi. Reka noneho nabo tubakire mana turamutse, hanyuma tuce tugira gute twinjire ikiganiro cyacu cyangwa se topic y'umunsi dufise dushaka kuganira ku buryo burambuye. Ndakuramutse cyane uwo turi kumwe roga kanzu k'umukara cyane nyamahoro cyane. Amazina yarahindutse cyangwa cyari yaya najya nyene sheri baba bameze neza cyangwa baratandukanye araho. Wow ora yarashoboye. Amazina ntiwayavuze amazina ntiwayavuze ni yagwawe tishimire yase rero cyo ndari kubajije wo ukora ngaho nyirukankana ubwo ati ramo kavuze ngo ni Mathias kumbe ni Emmanuel. Yes, reka twumve Maritine umeze neza ndamuvuze kandi ndamuvuze. Ndashima. Abariko barakumva ari nojwi ryiza rimeze gutya bumve ngo ninde
Nahimana Martin. Nahimana Martine muhira bameze neza Ego. okay aho ni oji mpera Berize yakose umunwa wanje warananije bimeze gute umuntu w'Imana hariya Mahoro cyane. abakumvise rino jwi bumve ko uri bari kubavugana nande Ni Belize irakoze. Berize irakoze okay umwegisi wawe mwatandukanye cyagihe bimeze gute ngene munsi mubanje gute kuri telefone ranicara bati Mwex. wow ndi batubwira wa muzi Imbari wewe. bantu bacu oya ntago ari nje mwarabyibagiye ntiyabibwiye ngaha none haravuze ngo uwe abakobwa rero mujye mubacunga rege badushuka tubwire sha Berize nta kibazo Bya byarahetse. Nako ni wewe byarahetse. n'ingofero itangiye kunduka okay mu mpera microphone undi muntu hariya nawe tukura muco Ndabaramukije. ya turakura mu kiji okay ndamukiriza hariya abantu cuvugana akazi Ndabaramukije mwese hama ku mazina yanje nitwa Irashoboye Girene. irashoboye iyo mana irashoboye ahe hariya ntabwo ukumbuye kwishurira ku iminsi kiri kuba myinshi urumva utakumbuye babandi mujya mugira guca musimbuka iki n'iki Ndabakumbuye murangenda no kubara. iya abandi bariko baravuga ko ahubwo abona iminsi irikiragenda yirukanka babona ko umenga byabaye ikibazo wowe wumva ukumbuye Uvuze? abandi babona ko umenga iminsi ihubwira aheze wowe wumva ukumbuye gusubira muri biriya bintu cyo kwirwana amakaye n'iki n'udushakoshi mu mugongo ngaho harimo aha ku rundi ruhande turimo n'undi muntu hano reka nawe turamutse hano Shalom. ku mazina ni Roza muhando wa Burundi kati ujabere ntaye na natubavye wiringiye Imana irambona najya mumagari dushaka n'inshoka cyane umuntu twicaranye aya mazina kari menshi nari bwanahetse ngaho komeza umwanya ni gwaho undi munsi cuvugana n'ejo burya rero hari tunagiye nsanga bakunda kuvuga abantu b'abasirimu cyane bo mu mico y'ikirundi ugasanga nk'ubugende umupapa ni ukuvanga izina ryanje mwajya amazina kana kamfise hariho rimwe zo guma rigaruka ku mwana yawe umukobwa yawe umuhungu uri guma rigaruka wewe none numva n'umudamu nzanye ngomba kuza yitwa rijya zina sasa wowe na shiri wawe bimeze gute najya gucyanga muhimba tuzina nje nawe mfise kamwe nawe ejo mude nabonaga hariya duhu abo umuntu twarahuye kandi babwire twarahuriye hano kandi yambonye ebana yibasiye umuntu ebana none ariko tubwira ngaho ntabafise mana we sanga waratwitse uri umukirisi umukobwa wanje babwire nta kibazo ndi umukobwa oya kweli n'ubushize nawe babwiye nawe mfise erega je twabwiye nyuma yuko tuvuye ngaho oya nawe mfise uvuze ko usanga yari mu byaranje cyangwa usanga yari yavuze ngo batonto n'iki gihe ni hatari ni tonto cyangwa ni mubyara w'umuntu ni tonto cyangwa ni mubyara cyangwa usanga yari musaza wanje byose bibaho ntaco muri ibyo bitatu ni ari kimwe ega uvuga ntawe nzi nta nubwo nyene uvuze ati wambonye turi kumwe ashaka kuba ari tonto cyangwa ari muyomba cyangwa ari musaza wawe ni ibintu bitatu mwibyo byose ni iki ujya mu ni kimwe muri ibyo warateguye kabisa size ngaho ndakubeje mwino nzu twese nkayo terura kajugunya hanze maye kurikorera we yabonye icyaha cya muhamye twagiye ni kimwe muri ibyo ikiyese kandi bitubwire nyine riga ubwira twebwira nabari abantu badukurikira yari musaza wanje yari mpereza numuje nabi iki gitondo n'uyu mugoroba okay mwamwumvise iyi sura ntimuyibona nimuhura aza bihakane nawe wamwiboneye reka twumve undi muntu hano turakora mu kije Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. mbwira bari abantu akajambo kamwe wumva kari ku mutima Mwese ndabakunda. bose kure Abadukurikirana bose ndabakunda. sawa sawa kabisa okay urakoze cyane ku mazina Ku mazina nitwa Munezero Lydia by'umwuga mama Kijipo mama Kibutura. wavyaye kijiputere kari yavuga ati si ebana sinovera mwaho na kibutura urenzaho ukaya na gikanzu urazana ngaho mera microphone umuvandimwe ari ya yepfo papa nawe nguramutse ya
ndakuramukije cyane papa uva ngo mvuze ngo papa noneho barakarati tikumva afise n'iki oya basi nyine basi hariho nani dukoresha mu kuba umuntu sibyo gusa nk'ushaka kuvuga ngo mama uyu yonyica mutaraza no kunarivuga nuko naribwiye umuvandimwe ariko ko twari neza tubanye nabi turamukiriza rata. I greet you, all of you. As you see me, I'm Mr. Sofun. Ahari nasubira mu runo sanga ndeye ururimi. Aha, mu Kirundi tugiye mu Kirundi. Ndabaramukije mwese. Nkuko mumbona ndi Sofoni. Tunagukumbuye ndaje ko tubana Mr. tubana kwitabro cyangwa se kwiyimeza. Nyakuba. Munavuze icyongereza abakoze ishano kwe. Ntawe yabisobanuye nta muntu yatutse. Oya, none wese ni muri abanyeshuri. Yegura, havuye bo jeje ngide byananiye. Nawe byarakunaniye. Twijyanire rata bujya dore twagira ikindi. Oya mu mabari ujya boga utanyirukako. Yes, bwana Sofoni bimeze neza rero. Na mahoro kabisa. Ubuzima hari yahanze bimeze gute? Ubuzima ni sawa kabisa turashimira. Ati ko bigenda kose jewe ari topic n'abanyamwari ko murakora n'umuvandimwe hari ya Mr. Prote. Niko muravuga ngo akazi kose ugomba gukora mutitaye kuri ibi navuga ati jewe nikiye wobona umutasha bari yakira gatekene mu yeda mpamagara. Nyuma hajya aho wamaze kuranga telefone kubwira ati ngino wata. Jewe. Sha wapi? Mwandi majambo mu gashomeye. Mu gashomeye kabisa. Imana icinzira rero abatajero ajya bandi bakora muri nyuma ko nibiki. Babita gute bari abandi bantu. Hari abafundi hariyo abatajero ndiko ndavuga abatanga akazi mwede bamuha akazi n'umwede ntakazi atanga akaba n'inde wundi uri yamu aba engineer kandi umutipe yaranasonye baye urumva ko icongereza afite giteye n'ubwoba yuza kana gufasha guplanninga bijya n'uri kugenda ucapa ku mpapuro nawe ugahutanabiza abantu benshi batwa ngo ni ba engineer kumbe batazi nandi yo bwana baravuga ngo ndi yo bwana baswahili mu ngosore umva ugasanga umuntu ngena kugura ka engineer kumbe bijya ijya praba capa jya kwicapisha handi hantu Yamba renka Sofoni yaranagasomya kuko avuga ati okay reka nifashishe ibintu bijanye n'imbuga ukuntu ncukumbure ngo kubitire kuri aya kayitaje kazima cyane uvuga ati wa ntajya ni kwanaka rero umuvandingo murondero ni udashaka kunamutora korukana comment ngaho twereke ukuntu twikorera kana ubundi ibintu bigende neza cyane rero nuwo twari turi kumwe guys rero no kuvuga ngo nabategeye kwiba twicaranye hano kuri no plateau y'ikiganiro cyacu cy'uno munsi no kuvuga ngo bivuze ngo twicaye hamwe no kuvuga ngo tusangira ikiyago umwe akavuga n'undi akaza kavuga kandi tugahana tukakora ikiganiro cyangwa se tugahana ibyiyumviro mu rupfazo n'intangire atagutukana kubayemo kuko nawe uca bibona nyine kugira ngo ibintu bigende neza cyane ibintu biba bimeze okay kandi cyane aruke twatangiye ndiko ndabaza abantu uno munsi isa nka igomba kuza ifite ishusho cyangwa se isano ninda mukanywa je numva beshi kwagiye dusa nkaho twivanga cyangwa se duhura nayo hano twese hamwe turabajene nibaze ko nta uragira iki niki bamwe na bamwe hano abandi nabo baramaze gusoza game mushamu vyumva muri abantu bakuru cyane rero muri ndashize muri rugendo okay mubara gatubwira mane we nawe uzokurishana murundi na ikundi ngende kabaye urumva muyindi nani n'urugamba rutoroshe muri no oya kwiyongera byo n'amakosa mubona kavanga agomba kuba yonga sanga ngo ngagire iki niki leta mu vyumvira itegeko mu nteba ntimunagiyumvire ipanga zovuza ubuhuha hano anyway no kuvuga ngo rero ku bantu b'abajene bari mwazi no katagwa kuvuga ngo nanje ndumva ko nifuza kejo bundi cyangwa se ryari nzosanga nubatse urwanje ni kumva pajya nitwa mu mama nivyoroshe ni ntambara bamwe baribwa ibyabo muravyibuka iganiro hari hasi biriyo mwarabibonye bamwe bibwa ibyabo abandi barayimukirwa ibintu bitandukanye cyane birebire cyane murabizi namwe mu baye mama ko murabibona twero tukiyumvira ati ni kubera iki ibyo bintu mbega bigenda bifata indi ntera cyangwa se bigenda bifata sindukuno kivuga bigenda hari kuntu bigenda bikaza inguvu gusumba uko byari bimeze uko no munsi umujene wese muganya abwira ate wana jewe bikomere ngindana ngaha nsa n'uwagonzwe naho howo murayizi ya no modoka runini cyane usanze rukoreshwa n'abashingwa kenshi kati jewe bikomere igikugonze washaka kugira ibikomere zo ndusaza ugifise hari n'abantu rero mu nkundo no munsi bako bagongwa na zaho howo murayizi
mushaka usanga mutayizi. Haba n'abantu mu nkunda bagongwa na howo, ni howo pana hoho, abavuga ngo ni hoho, ni howo. Ugasanga umuntu araho ni kuvuga ngo ari wamukomerekeje nawe agiye acakomerekera ahandi acakomerekera ahandi, ugasanga abantu bose twabaye inkomere. No kuvuga ngo n'abatuvura nabo ngene baradukomeretsa kandi tena. Rero niyo mpamvu twazanye topic ivuga ngo tujye gusanga aho tuganira ku nkuru imwe y'umuvandimwe yatwandikiye asa nk'atubwira ati ko bigenda kose. Iyo ndiko ndakurikirana inama mugenda mutanga muhereza abantu bamwe n'abandi, nanje nabonye ko hari ikintu mushobora kuba mwongira nk'inama mu buzima, n'ibyo ndiko ndahura nabyo biza kandi byongera ku byo nabyo muri kahise. Umuhungu yaratubwiye mu ntegere, ntago nza kusanga ariko ko n'ibintu nabisomye ari birebire, sidiko ndasoma ariko ndiko ndabivuga nk'umuntu twanaganiriye face to face. Ni kuvuga ngo yanditse avuga ngo kino kintu ava ko ndamurondera nani yaranditse hamanyuma nifuza ko twokora kugira ngo tuganire byinshi uko ibintu by'inzandiko ariko usanga aho turutumwe kagiye tubura. No kuvuga ngo yanditse avuga ngo ndumuhungu w'imyaka 27 yavuze 27 hari. Tuvuga ati ku myaka yanje 21 naye ntanguye kwifuza ko nanje no kuba ku rugo aba umupapa mfite umugore nyine tubyemewe n'amategeko. Kuyo myaka rero 20 ningahe mikeyi yenda 22 aba mu rukundo n'umukobwa barabibamo, ariko mu nyuma zaho bageze bariko rategura mu ndwi ya nyuma bategura bya mariage, umukobwa aza gusura umutipe wundi bari bakwiganaga ico gihe baca bamufatirayo. Noneho wanashaka biranasarika biza kurangira iyo mariage ipfuye gucyo mu bwo buryo. Undi bwagati ndababaye cyane, ariko mu kubabara cyane numva ko iherezo ry'ubuzima atari iryo. Ndakomeza kandi namaze imyaka ingana kuri 3, urumva 22 tugeze umva ayongeye 3 25 yifashe atagomba kumva yosubira mu rukundo. Ndavuga ngo ibikomera abantu bahora nabyo, aravuga ngo ibintu by'urukundo ndabihebye. Rero abwira ati ejo bundi muri mu mpera za 2026 mu mwaka uheze, ni mwaka uheze cyane n'ubitorimo sinzi n'ibene turimo mu ntangiriro za baravuga ko bigenda kose ngomba nongere kandi ndondere uburyo kino n'umuntu muzima, umukobwa muzima rushaka kandi kwisangisha gutegura project tukagirana mu ntegere kuri kino kintu. No kuvuga ngo umukobwa ntibyatinze muri quartier habaye aravuga ngo kwana kari umukobwa yakuze ndamubona n'umwana muzima ibintu nk'ibyo arigara musabye barabyumvikanye barabyemeye bateguye kuba bazobana. Rero ejo bundi aja gura n'ikibazo kindi ku kazi ahasanzwe akorera hehe kwa boss wiwe, akazakora reka ndakagira ibanga. Umukobwa wa boss nawe kandi aza kugwa mu rukundo n'uwo mutipe, kwa kundi ngene hari gihe papa baba mutuntu akaza cyaka batumana umujana bivanye n'utuntu ngene umuntu akora. Umukobwa azibiza kurangira akunze umuhungu, ariko mu kumukunda arabimuhisha. Umungu atubwiye ati rero mu mezi aheze nateguye kuja muhiri wacu. Ndavuga ati reje ngomba nje muhira, rero wewe umwanya ntari hano tumwe tumuzohora dukora bigena gati ahubwo naje ntusiga. Ati none we aho baramubwira ati jewe amafaranga mfise n'itike yo kuntwara jewe jenyine we nshaka ukuntu we shaka kudamuga ati no ahubwo we nayo yiwawe ufise yareke. Umukobwa acaragenda aca muri modoka muhiri wabo, azi no gutwara uyu mukobwa ko ari karaheza kaminuza azoheza no mwaka, afata imodoka muhiri wabo aragenda muri kote bucyaye mu isoko kanaka arashopinga ibintu, afata voxi no gatumba iyo umuhungu avuka. Bagezeyo abavyeyi b'umuhungu baramwakira, ariko barazi umukobwa umuhungu ateganya kugira umugore, sibyo? Noneho bigeze ahantu ho bageze hariya muhira baramwakira nk'umushitsi ngene bisanzwe, baramanuka baragaruka. Umukobwa rero ikibazo umuhungu yagize naco, umukobwa yamuhamagaye amutwara ahantu muri bare nziza vure muri VIP yitubwiye. Ndavuga ate wana hajya nanje ntwaye yuko bigenda kose ngomba kuvyemera kabisa. Uri kuramurika ubona ko hari uko twugira nyibeta na hariya sindahavuze ko napirutse ndiko ndakora. No kuvanga mushikanyeyo amugurira buri kintu cyose, aramubwira ati rero ikintu gihari ndabizi kuri kurategura mariage, ndabizi ko iyo gahunda yifise. Ubwo bimeze gutyo rero najewe naragukunze kandi nebuze kuri wacu ugomba kundongura ukangira umugore kama mbaye. Urumva bijemo niki nitegeko. Umuhungu rero aravuga ati uyo mukobwa mfise ndamuhebe n'amafaranga ariko nateguza mariage menshi ndayahabwa n'uwo mukobwa. Noneho mu nyuma tumaze kuva ahantu yantwaye ya telefone yambwira ati kuba wongera umugore ndabona ko bidakunda kujya mu kajya kanyacyaro kawe cyangwa se kajya kanyamisozi k'iruguru, basi karamaze gutwara umutima, nyemerera basi dukora ibishoboka byose ugenda unteye inda. Turiko turumvikana ugenda unteye inda basi nzotume nsigarana umwana wawe. Umutipe yambaye jambo gati mwebwe n'abajya baje ni muri kumwe nemere nkorisha ndamutera inda ndamusigira uyo mwana bigende gute.
ndavuga ati rero nanje abavandimwe ko ndiko nerekeza ku kazi reka dusangire kino kibazo navuze inkuru yose uko yagenze ariko ikibazo nshaka ko dusanga aho twese dufashanya niki abo bakobwa babiri uwo muhungu yakunze amureke aje n'ufise amafaranga cyangwa yemera mutera inda nico kintu bishaka gusa kubwe tugira gute tuganira nk'umuntu wumvise inkuru nkaho udukurikiranye cyo twandikira muri comment kugira ngo umuvandimwe niyasoma commentaire zawe agira ikintu kanaka ashaka kuhakura twagiye sasa ndahera herera ndabona hari ukuntu nshaka ko tubigenzanya gutya okay reka mpere reka mpere hano umuvandimwe abikore gute okay nje uko ndavyumva nagireshwa n'amahitamo yiwe acaraba niyatwara uyo wa bosi azoba none wazobarongoye canke ni wazobarongowe Erega nakubajije. Aravyumva hariye muvandimwe. Mugabo nawo bari kugira ico kavuze. Urumva ikibazo gusa umunga kugira ati n'amafaranga ariko nateguza mariage n'uwo mukobwa. Ayo mafaranga ndiko ndateguza. Amwe namwe n'uyo mukobwa yama. Rero ninavuga ngo oya ibyo nsabye gutera inda n'iki ndabihevye. Agaca kupa imihora mariage ya none mariage aho nimba yarahanze amaso uwo mukobwa nawe nyene bamucunga. Kijambo wambwiye ngahe cyo budi. Ombiriza ndakubwire. Bibiri ivuga ngo ivy'indangare biribwa nihe. Bagwa abasoma bibiri mu musubiza. Nuko nyene. Nuko. Hama ivye mwabitaho yuko nyene. Rero nimba ari indangare agasamara. Sawa. Uwo mukobwa niwe ariko ndavuga uwo wa boss. Ko ari indangare akaba Yaka kwisabira umuhungu akatwa mutenge. Kandi oya uwo mukobwa ashobora kuba ari muri babandi bafise ingeso. Gishakira ku munsi. None gasha. Narabe ingena bigenza ari uwo muhungu nahitemo. Urubanza nirukorwa n'urya gusa. Ushobora no kumwizigira mbere ugasanga ni hatari. Ahubwo umuhungu natigite nyene hamate abwira abagenzi bigende neza. Jewe nana ikintu mbonekero kimwe cyo dukomeza n'abandi batubwira uko bavyumva. Je ico mbona uwo muhungu sivyo? Kubona ko byose yiteguye guteguza bivanye n'amafaranga ngo bashaka kubwira se bakubwira ati umutipe yagararije yamenye ibintu cyangwa se yononye ibintu guke bakanamwirukana ari mu ntego za mariage. Namutera inda ibintu bigira inzira amuha inota akora umugambi. Zo nivyo wawe ashobora gutera inda isura bigaca bihindura isura kurya babi yabiziga. Nibi ariko bigenda. Je uko ndavyumva. Narabe uriya nimba kunda uriya atamahera afise ni hubaka amafaranga hubaka none shani uko nawe yishakira kana gasha mukobwa wawe. None abana kurujya we ntazomuronka. Saka twumve ideali. Cyo numva yogenda kuyo mu boss. Sikesho kugenda wumva ngo bamubwira ati je ndamaze kubona ko kuntwara bidakunda. Ariko base ntenda ugenda ukore mariage zawe. Amuterinda. Gusa. Umukobwa wa boss nicyo cyo namusaba. Uno munsi mvaje kumugira umugabo nyako bidakunda ati ntenda basi byume. Usanga gwa bindi bigwara bafuma yigira kurya mu cyaro. Ngaho. Mpera sofone twumva nawe. Ya kibazo ntacyumvise ahubwo je ko numva uwo muhungu nkuko uyo musiste yabivuze yo mutera inda hama bikaca bibabirebira akaca mufosinga ko ako kantu shauje agaca mufosinga ko yo mutwara urumva hariyo naho usanga ari umutego amuteze kugira ngo inzira ziwe ari karategura zikunde amaplani yiwe ari karategura kunde rero cyo no muhanura uwo muhungu nimba umutima wiwe utari kuri uwo mukobwa w'umutunzi namuhebe arondere amafaranga yiwe agire mariage yiwe nziza pana kukwizera ibyo ujya mukobwa. Erega nubundi ukire ngo wenda tunasozera nubundi we ntamubuza gukora mariage mubwira ati je ku minsi tubanye nyemerera gusa kuntwara ntibikunda jewe ndiko ndagufasha buri kintu cyose nyemerera gusa je nkorera ko kantu ntenda wigire napfume basamubwira bose abagira abagore uko ari babiri yapfuye wewe rero tuyiciye n'umuke reka twumvere yani hano abigenze gute umuvandimwe cyo numva na muteri iyo nda amaze kwemera ibikurikira urumva we niyo wanje ahubwo akora hano abandi bije ko baraza ngo bambisha mani wewe uyu muzipe nakora umuti cyambo cyari yarazwe ngo nokora vuga uti dawa byume byumye amusigaye ukore mariage none uri amudada uzogira umugore ari kugatumba ntavyaze
umukobwa nawe muhira ntavyo bazi none ivyo ngo bazoguhata mumperesha wewe ngo ndakugurira n'akantu mukanya icyo namubwira uwo muhungu yohitamwo umukobwa akunda. urashobora gusanga ariko yisabira mutera iyo nda kumbe ni umutego ashaka kumutega. urashobora gusanga bice biba birebire ntabyo mbona ukuntu ugiye babirebire kwe ntabyo ariko ndumva kubera ko ujye umukobwa ari ku gatumba nk'ubu ari kwitegura bagira iki n'iki ntibazi biri kubaho kandi biteze ko amafaranga azokora urubanza azova mu gisagara y'umutipari. uyu mukobwa nawe hajya muri wabo ntabyo baza ngo ati ni imodoka yenda gutwaye ntibamenya iyi modoka yagiye kuko araza akamutora akaja kumutembereza cyangwa iyo bagenda ntibaza ko n'ibyo ndanabyo nyene bitamenyeka. oya usanga byaramenyekanye ugasanga ari karamubesha. sawa anyway urumva ko inama ziri kuba nyinshi hano ndeka tugande ku musozo ariko mbonye umanika amaboko anavuga ngo jewe niki tubwire twumve usanga nawe ugiye kuvuga ati ko bigenda kose navuga uti dawe ariko oya Jesse nova kuri irya navuze impamvu byo babirebire none yarinza amutera inda urumva ko ariko bokwemera ko ashobora kuja gutwara uyundi kandi afise uyundi ije nico kunda kandi ikindi naco ujya mukobwa nareke kumuhenda nareke kumushuka kuko amafaranga na yasesa yiwiwe nayo yiba urumva ko ni imodoka ega amaze kujya niyo menshi ivyo nibisa wa muhungu we gibisengeye uje bike ujyame kare ibintu by'abarokore murumva rero ngo najye bisengeye sawa naco so gusa kimwe hagataho inzira ni zibiri cyangwa se inzira ni imwe ariko nicyo navuze mu kanya abajene benshi mu kino gihe barifuza kumva bova muri bino by'ubujene cyangwa by'ubusiri batera ariko kubera ko nyuma nko mutipe histoire y'ukuntu ingano uko nuko agenda yivuga no kuvuga ngo kimwe gusa umusore wanje hashobora kuba hariho ikindi kintu kiriko kirirepeta gisa n'ivyakubaye ko nani ava kuri ya wambere ndiko ndagenda ngana ku musoto w'ikiganiro uno munsi rero nabashobora kubaje nk'ukuri nawe ujya nawe wa mbere yagiye gukora biriya bintu abari babigwamo nawe ushaka ugiye kubigwamo cavuga ati umbe umutipe wo kwa nakashahu nacyagisha kusanga yarabesha amajambo abe menshi so kimwe gihari barundi bacu umugani bavuga ngo amagara ruta amajana oreo numva bayiriane wo nantuza ya internet byumva kumwe kimwe ashaka gushuka kubwira ati ko bigenda kose wotera indabugi gacha wimanukira byo bari sawa nta nunzo nabibwira eske mu bantu bose yiganye nabo umuntu wose agandanye nabo umuntu wose azinanye nabo yarabuze bamutenda nimaka wewe muvandimwe naco nakako kantu kiyumvire cyane ni kubera iki ari jewe mbega yumva ko ngomba gukora ico kintu nabyo tuzi arumva hano bari mu indi debate ariko ndumva yari no kuvuga ngo ikintu gihari ni iki kuvyukuri wewe wamaze gufata decision kandi satani ntajyoherwa n'urugo ntajyoherwa n'umuntu afite nani target bivuga ngo nkeneye gutwara umugore biciye mu mategeko ya inshuro nyinshi intambara ziba zihari bakobwa hano bavuga ati ibyo ntago bishoboka no kuvuga ikintu gihari ni iki musore wanje je nka jewe ku nama y'wanje nisunze n'ijya abandi bose bajya bavuga ngaha uyu mukobwa no ushaka waje gukora iwabo akuze utamuzi ko yakuze ushaka gusanga hariho karaneze muri famille yiwabo wewe udashobora kubuzi uko bawaye cyangwa se kahise kabo cyangwa se naho yanagushuka mutera niyonda ashaka no gutega agatego nagiye mbona batega amakamera ukazibona video zakorotse hanze bariko bakora iki n'iki nawe usanga gukubisa agatego ukasanga mugumva mukorotse muri hoteli yateguye amaniga hariya agufatiye hariya ku bitimbwa niko bakunda kavuga kavuze mamaji avuga ngo umugaro sinzi rero icyo nakubwira kimwe cyonyene inama yanje niyi ibyo yokora byose nuko azi ko uri kura ugize gute ubi wabo cyangwa se kurakorera iwabo gufata umukobwa upanga ko mugomba kubana uyu ari ku gatumba umuganirize kuri situation cyangwa situation urimo natayumva kuko ashobora kuvuga nari nzi ko amafaranga n'ikindi cyane natabyumva bana fata umuryango wawe n'umuryango w'iwabo bicare baganire kuri icyo kibazo hama wicyo ukora vuba vuba genda urondera ukuntu uganiriza bose umubwirete wana ku mpamvu kanaka ndabona umenga akazi ndagahagaritse ngiye kugwana n'ibindi bintu byo gutegura ubukwe kwanza mbere ko nabibwira umukobwa ko bidakunda wanashaka kunamwemerere ko muzonajyamara kugira ngo uronke ukuntu uciki wabo tuciki wabo ucoma kuraba kundi kunza kwiyaranja utegura ubukwe bwawe utari kuraba iwabo kuko no munsi byabaye gutyo inkuru ya Joseph hariya muri Bibiliya murayibuka muka Potifar uko byagenza mutana impuzu yari yamaze kuyimusaba inshuro zirenga imwe Joseph arabyanka birangira yaramubwiye ati ngwino hana aramufashe baranigana impuzu sigaraho aja muri gereza byitwa ko yagize gute yafashe umugore wa Potifar bro niba hageza ko afashe umukobwa wa boss
ababosi barakara nabi uri umupfu yigendera cyangwa uri nyuma y'inkuta pani nyuma y'amarida urumva ibintu cyo birangira bibaye nabi cyane rero inama yanje numva niyo nibaze ko uko bimeze ko bimeze kose namwe mudukurikiranye commentaire zanyu muzandika araza kuzisoma kugira ngo bigende neza cyane numva ariko kuntu nusa nkaho dukorotera kino gikorwa cy'uno munsi Eliane urabyumva gute bino bintu nk'umuntu ariko twumva bino bintu kumwe je numva kabisa ko bigenda kose twabikora gutyo urabyumva gute nabikore kujya nyene nabipfutse nagihagaze kuri naniyo Berize we nawe gute sawa Maritina yabyanze ari kimwe n'abantu bose so no kuvuga ngo reka mwe mudukurikiranye twumve commentaire zanyu ni ubone kuvuga ngo dugiye dufise ibinani bibiri ibibazo bibiri kibazo cy'abayemera yuko umuhungu yituma yirukanga akorije navuga ati ahubwo we kwakwanye koresha umwanya commentaire zanyu nizo dukeneye kugira ngo tumenye ngo mbega namwe nk'inama zanyu byogenda gute ibintu bigenda neza cyane nana tuguse tukubwire ngo bye bye mu kiganiro wakoze kubana natwe Lydia nawe tukubwire ati goodbye bye bye Sofoni wakoze kubana natwe yeah goodbye yes Eliane nawe tukubwire ati wakoze kubana natwe murabeho Chumpera nabari abo kuraza bwire ati nawe mwakoze nawe Maritina kubana natwe ego namwe mwakoze yes Berize wakoze kubana natwe tune twatwambaye mwakoze amaso azava yimukira hano Girene nawe wakoze kubana natwe namwe mwakoze nakindi twokora rero natwe hagati usiye kubwira ati wakoze wowe kumeza kubana natwe kuko yuko bwije bitwereke mu buryo kanaka ukandi ukore partage ukire ku buryo ki nawe ubisangiza abandi bantu ibintu bwo neza nkubwira ati bye bye tuzama kutubwira abantu uti goodbye bye bye muri abantu bacu cyane Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen